Enric Pavilion, morning pre. Pongkan Karanglan. Panoorin natin yung release ng SRPC. Ay, Juan, batang pantero. Paman na kaya ang birthday. Ganun na lang. Oo, eh. Ayun, bata, oh. Sisimula mag-ibon. Ayun na. Oras, 6:59. Release sila ng 7. Panoorin natin. Sama natin ulit si Nishi Dalok. Bilis na po natin. Hong Kong, Webesia. 1, 2, 3. 3. Bilis, tandala master ha. Ayan na. Wag. Dami, oh. Mawawala na. Iba na, eh. Ano? Ayun na mga naon. Wala po, eh. Binutay ko.